namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Of course, I'm better the president, no producer. Hey, atavuye. Yeah, so kasi of course right today. Tamar chifika scroll like account ya the president, as you can see. Don't scroll and kuma ko hey kutsalo a post la say sukin. If it's like breaking news. Ni pfumile ni pfala market hi album ya Hlavusikiza featuring Mayengani hi Friday 31 March. So as you can see kutaka ku huma album ya Hlavu hi 31 March. So sure ku jumo kunene. Like man nga swi expect no album ita homa to be honest mi nga mi vona video ni nga endla previously angaza na hleketela ku yi nga homa kasi va ta va le kutini so ku juma kunene ku juma man Team Phosa obviously lava nga zangi va hleketela na vona tiya ku veni swinene emdeni ku ni ri sweswo Macela Ku omile tikinga ta mina ti tele ngopfu swo ku line kwala ndzeni ka risimu yi mdeni yi ku bamba to bamba okay loko swa ha ri lani tlhela ni vona na post ka heavy xivambo yin'wana the big fans na ngoma swi tiva na n'wina so ku na leyi ni yi telaka ngopfu lama as you can see hi fike hi vona fika tsala ku un'wana wa rila se u tiveta na hosi va Macela Ku omile loko ni hlaya this lani ni twi na ku ku ngo kola ku before hosi ngove ku hi Mr Phosa yenga n'wi twa kha ku wa mani mfumo i wa hosi ngove seems as if maybe wala ku befiwa ne I'm not that sure nguyi anga adivina ku hosi ngove but usually ka album ta Sikiza ku befiwa so maybe kumbe xana swi fambisana swin'wana anga ku befiweni but that line yo un'wana wa rila se u tivita na hosi ende loko hi swi hleketa ha swi tiva ku Mr Phosa yanga tivita na hosi ngove hey swa kanakanisa yana a so this Good Friday ku ta ku kha ku phikizana Sikiza boys na psychology so in ndlela yin'we ku ta kha ku phikizana team Mayengani na Team Phosa se yi ta yi sukeni swinene na ngoma yi twa voice ya mina ku I'm excited mina mi lava ngo swona leswa swa ti beef ngoma mi swi tiva so I'm very excited about this project ni swi tanda ku hisa ka gaza and hi to ti-album leti vo tala hi nga ri ndlela tona leti to be honest ku yamba swi nga pfuni nchumu hi to leti ti nga henhla hi nga tiyimela ya psychology ni ya Sikiza boys featuring Mayengani loko ku ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe